Ayi nangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha ngithatha ngibambe izinkukhu zakamagogo ngebreakfast fast. Nalezi nkukhu zakamagogo azikho. Kuvele kwavumbuka i1 first come first serve mara nayo kumele ingafobeli kakhulu phela kumele ikhumbule ukuthi inefamily. Mangithi xanga lemuva nazi sigibele lapha phezulu komiri mangithi ngiyazibiza zibuyele emuva yazini mina ngisayingeni. Maybe kunalana thola khona ukudla kulamalanga phela ziyachoma ngene zazi ukuthi ukudla bazipha kona lapho itrap. Size ngisebhizi ngezinkukhu zakamagogo lapha ngeza umshana sikangibiza athi mayume ozobona. Ayi uyangibona nami sengiyamlandela lapha ngifuna ubona ukuthi ufunani mangifika lapho ngikhombise emakhabetheni ngithi yazina ke ngimguga ngikhombisa ukuthi yile nayibonile lana ekhabetheni ayifunayo. Mangithi xana ngumuntu ngikhombisa ama-Weet-Bix kusho kona ukuthi sekadiniwe umdoko-ke maye sekafuna izinto ezikhala kahle. Hayi no abeshana bakhula kamnandi maye badla izinto ezikhala kahle amabavuka thina ngaleza nkade ekuseni besidla iphuthu netiya. That was the best combo-ke itiya nephuthu. Yes udla ibreakfast yakhona ngo7 ekuseni mari ulamba past 2 nentambama. Mase sobona ngathi iphuthu netiya zikudinile usubstitute iphuthu ngesikhokho mfana. Hayi ngiyakutshela-ke le ikhombe enzima kakhulu uthola sulumale isikhokho lapha ngathi udla ipizza. Abakhulele emakhaya bangangifakazela hayi lento lene ukudla ama-Weet-Bix ekuseni phela manje ngathi udla isponge before 11 uzabe sowulambile. Ayibona umshana phezulu ukudla waste yongibheka lokhu bekakudla izola kakuqedanga nokuqeda. Yabona kuba umagogo bekasaphila umshana beke kadlale ngokudla sona mfana bekazokuqeda ngenkani otherwise ifaduku beyizogijima phezulu kwesikhumba. Ngikhumbula enye cousin yami sona benenhliziyo ede every time abasiphakela yona behlezi ifuna ukudla okuningi. Umamncane amade man fakana ukudla okuncane mangabe kuyaphela la uzobuya uphakele futhi kwesi2 yena force mina kuncane ngicela ningiphakeleni. Hey bamphakele ngale ndlela afuna ngayo maqeda lokudla angakuqedi. Yes umamncane wagcina sekadinekile ngelinye ilanga wathi yazini namuhla uyaqeda lokudla ngenkani. Abathe bathatha usuthi bathi next basho babeka ibhande lana eceleni nejekela amanzi bathi bangabe sowusuthi phuza amanzi ehlekazini kumele ngimkhumbuze. Wagcina langa leli kuba nenhliziyo yama-leader we-ANC after that bese sekaphakela kahle. Fast bese sengiqedile ubamba umshana ngebreakfast lapha ngathi yazi namuhla ngizizwa ngathi ngine-energy athi ngibaphekele kamnandi. Ufuna ubabamba ngama-drumstick awosiwe kamnandi lapha ngathi yazi nathi ngi-add fish oil nyani ukuthi mangiwabasa ngawumi. Ngiyakhumbula mos ukuthi usesami ngebirthday yakhe ngimthengele i-airfryer so manje ngifuna ukuyitesta ngibone ukuthi isebenza kahle na. Dala ngizwa ngale nto e-airfryer ukuthi yenza ubulula namuhla ngiyokhe ngiyibone mangabe vele isebenza kahle ngopheka nepapa ngayo yakhona-ke ukuthi upheke ipapa ngayo mara guys hayi ngizokhe ngiyibone ngisahluleka ngizamile ngathi yazi le nyama yami athi ngiyivale lapha ngiyibeke ije dosa lezi spices zingenelele phakathi kahle. Hayi no umshana sekakhulile manje ngikhathele kuziyele esitolo namuhla ngithise yazini ake ngimthume esitolo ngibone ukuthi uzofika buye nayo lento engimthume yona na. Hey lona akangithembisi yong mara yazini athi ngimnika i-benefit of the doubt yofika khohliwe lana endleleni abantu bathi mshana azakhohlwe mara ngimtshelile ukuthi akaqule lana endleleni athi tamati until azafika esitolo. Kungcono kahamba i1 uhamba ne-pitbull izamkhumbuza lana endleleni mara guys i-pitbull yamthanda umshana yong every time angaphumela ngaphandle make sure ukuthi lana eceleni kwakhe there's no way ukuthi ungathi utshontshe umshana lingakuhlephula. Fast bese sekafikile lapha kumkhosi ngathi ngimbambe ngezumo ngibona ukuthi uthenga into e-right na. Hayi no umshana uthenga into e-right ngiyalibona ne-pitbull iseceleni kwakhe. Noma ngiziyele esitolo sengiyazi ukuthi ukhona umuntu othembekala-ke ngizomshuta plus uhamba ne-bodyguard nanoma ngifuna ukumthuma emall ngiyamthuma lapho ngiyoflyisa i-drone yophapha lana phezu kwakhe ngimcheck ukuthi uhamba kahle na. Fast umshana bese sekabuya niyambona ukuthi ugijima kanjani uyathumekaka umntwana mawumthuma kumele agijima mara i-pitbull lahamba phambi kwakhe liyangiqaka ukuthi umshana mabamtshontshe emuva ukuthi loyenza njani. Ayi niyambona manje ukuthi uenjoy kanjani mangimthumile uyagijima nokugijima vaha abanabo 6-7 mfana yongitshela kahle ukuthi mina malume ngidinile yila ngiyomkhipha khona ku-wheel yami-ke ngifake izinkukhu ne-pitbull kuphela. Ayi vele bese sewafikile amatamati kamshana lapha ngathi ati ngiwathele ngamanzi abili-ke ngizokhona uwahluba kahle. Ngifuna ushaya enye igrave enzima kakhulu lapha yazi ukuthi igrave mnandi kanjani uyidle ne-chicken erostiwe khohlwa thize mangisalinde itamati ukuthi ishayishe lapha kuze ihlubeke lula mase ngiyihluba la ngathi yazi nathi ngiplage le stove lesokupheka ngibona ukuthi sipheka kanjani. Eyi yabona izinto zamakhuwa ziyabetha yong yes and niyazi ukuthi thina abantu abanzima sivila phakhulu ukufunda imanwani ngizwe bathi kumele ufake ifoyila lapha phakathi ukuthi isitshebo sakho or whatsoever lento oyipheka-ke ingafeyilisi le tray yakhona mara bathi zikhona lezi zinto lezi zokungena lana kanti zithengiswa apho bantu bethu. Hayi no bese ndidlaleke kamnandi inyama yami lapha ngathi yazi nathi ngiyiphosele ngaphakathi ngibona ukuthi zikhiphana. Eyi yabona sengiyapresa lapha na into le seyangibetha ngisazi ukuthi kumele ngiprese inani.